Juan-juah mo banta Karina. Shalom. Papa inang sini kekelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boyding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Renungan tasi dari ibuku renungan wasiat nai, si merjudul Ngeluh si Tuhunna. Si bageni dok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas Efesus bindu 5 ayat 10:5 soh 20. Janah naci bagi pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-10:5 akan si mendok. Karena nih, sepemo pedateken bakune perulanmo. Ulang kene merperange bagi kala si kurang ukur. Tapi bijak mo ukur dene. Bapak inang, mula sada kala jelma naik menokor berlian. Tenang ngo kalai ki periksa warnana. Seket corakna, bagima deket keaslianna. Kumernanei, ikuatkan mak merkitekan surat si membuktikan barang berlian sini tokornai. Secara sederhana, geluh kala Kristen, boy igambarkan bagi berlian. Efesus senderang ni, imo sadaku tambelgah, kumerna merbagai suku jana mermacam bagi kenggeluhan lot isi. Mulai derang ni, kenggeluhan karina Kristen, enggo itetapkan alako sada contoh, mendahikan jelma belang. Ingo sebabna, penurat surat Efesus, ki engetkan kala Kristen, asa kalai, ki perdateken, bakune kalai ngeluh. Kata si pesenget oda ngopelin rana-rana. Tapi mo kata si pesenget si Tuhunna. Geluh kala Kristen, kenah ngolot perbedaan si merarti. Oda asal merbeda, apalagi asal-asalen. Kala Kristen imo, kala sing geluh, sini kuasai tendi perbadia. Tandana, imo kala si menguwei pengidoni Tuhan Jehovah. Oda tenggen kumerna anggur, mengeranakan karina si mende, dekat memuji Tuhan Jehovah si Tuhunna. Karena neidi, kala idi kenah ki perdateken, janah mertuhu-tuhu, bakune kala inggeluh. Hal si bageni merlakungo mendahi kita bagen dari. Bakune kita mendalani geluh, lot ngo kita ki perdateken, dekat mertuhu-tuhu, bakune carantang geluh. Si Tuhunna geluh si kita dalani, imo bakune mo asal lot boy bantang geluh si bermanfaat, manang si merarti, manang pe pelin asal geluh asal-asalan. Mengikutkan karina si enggo kupesoh, enmo refleksi banta karinana. Pedateken mo deket mertuhu-tuhu mo kita inggeluh taen. Bagi mau renungan tas si dari ulang lupa ki subscribe, like, jangan ki bagikan beaka dengan tas si deban kena. Merkiteken kita enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Njuah-njuah mo banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.